isi ning oi meme la pe ning duk meme lam Intelligence Bureau la so Ministry of Home Affairs la tum paklang recruitment do security tum phan a state wise a district wise la hai long copy language si use ma la so alam language of interest la so pot paklang pon lo Assam long itum kar bi alam ke avidun da ke avidet nak do di masa tum na do missing na do kaprek Assam long kadan do lawa teng lo sa kar bi tum ke avidun ki pon lo lake ke si tum ke thek the polo lake angke Guwahati along area mate Assam along a language pipi lo bada dake la so a security to mani si interest of language ko pipi lo bate lake Assamese Seleti Bengali Nepali Boro Missing Dimasa Rabha Tiwa Kuki Mar Paite Garo Santali Kosh Bangsi Manipuri pen Khasi Karbi dunga bedelo ajat dopigyo Karbi Assam long ke 2000 to language ke do lablo Karbi to mang bedel tarmane Karbi to man ke Assam long noda recognize delan lai ko malo chok che pate lake ke thi din chok chelo lake I interest pipidet lo Karbi to man Karbi ke do nang ko mate Guwahati ta Karbi to ke do Karbi almost all the district long Assam long ke kone 32 district long Karbi to ke at least 15 district long ke do lablo sa dake itum non security bureau intelligence bureau lo recruitment lo make avidun dal lo Karbi ta language bangke dili pamoda purhilo mate di bilale language ke dola Assamese do Seleti adulong epin Seleti adulong pipilo nele mar to bangkon do la Assam lo Garo Santali adulong nelang neta auto adulong titi nasi 5 lakhs speakers to hanung sil an pipi bade lake ale do lake chok chidun dolo lapen RD ki pipi det ajoy nelo lake local government to therak tamime lo la ningduk tamime lo chu head is notice aklang lo la Karbi tum dai si Assam lo pini dudun pu pini language la son dudun pu banang na da dilong lang pe mi mineta la si recognize language lo beno recognize da lo tarmane itu mana chong thui cholo la language alamana nang bi pipe hola tome maro mane ajar alam chakta pipe lo jenang to language recognize son lo ya ta pipe lo seda hala to alam nang dudun paite dum dudun garo dum khasi dum dudun sakar bi to lambang wede nali tum dak mun thi me tha ke chok che ko malo lambang ali ke chok che ko malo nang li ni li mai chok che la si hola ni li jai ka tharalam le kaning ji po ka support dun bola man li dak hello development jo develop dun de lo non bangge la flyover la hai bang do lo stan itum centrally recognize and itum language and avidun selo lata ke thi o post le security guard along on dai itum ke language ke tri puri dun de la de pi jong hoi bang de la lo na tu mun thi pi me tha development po ke la hai si nai development pamoni li hata puelo Karbi language ke extinct missing na mange definitely endanger bukali na missing na man do kok lo non mange itu man Karbi bange ISO UNESCO ISO 638-3 lo puridun ke puridun endanger kali mane danger pu bolam bang missing na man ke definitely endanger lo sala tu ma amen dun kok no Karbi bangga dapat amen wedala itu lo mangke ladak itum Karbi alam an important kipi bang avedat polo lake kethe kiding atum lake development lo ma ke develop piang thek kale lo lake imen itum Karbi language amen mun ta vedun det ke lake chathrak den so mimelo